Na jutro bude kužimniejszy i pochmurene z zdižem z času na čas. Rano bude cieplejsze od večera, bo temperatura predzeň bude ísť na dolu. Na večer prestane padać, perše na zahodze i juhu Vojvodine, a do polnoci i na severu. Vitor predpoladnje bude slabi, južniji na prijamoh, a popoladnje umereni zahodni. Najviša dnjova temperatura bude rano i to 6 stupnji na severu, pod 6 u Versu, a minimalna na polnoci od 2 na severu po 4 na juhu Vojvodini. Na pijatok 1. januara rano bude slabi mraz mestami, a predzeň slunečni periodi i ceplejše od proseku za totu čas roka. Vitor bude slabi južniji na prijamoh, a vozdušni pritisok kolo normali. Na sobotu tiž bude suho, z slunečnimi periodami i iščeku ceplejše jak pijatok, a počne dus zmocnjeni i ovostočni vitor. Na nedjelju premenjiva pohmarenost z možljivim prehodnim diždžom i zmocnjenim vitrom u košavskim području. Temperatura bude nad prosekom, voljem po 5. januar.